what the Lord has done. Look what the Lord has done. He is my body. That's my oh, he saved me. Oh, that's his heart. I'm gonna praise his name. Oh, he saved me just the same. I'm gonna praise him. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He heals my body. He touched my mind. Oh, he saved me. Oh, just in time. Oh, I'm gonna praise his name. Oh, he saved me just the same. I'm gonna praise him. Look what the Lord has done. When I think about his goodness, what's done for me? When I think about his goodness, oh, how he set me free. I'm gonna praise, 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 praise. Oh, day, oh, night. I'm gonna praise, 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 praise. Oh, day, oh, night. Hallelujah, praise him when the sun
Jehova mauaipe kata ki mo kuku yo mo fofonga ka tau lotu kamata mo fatapu e tau Ngaue e fafini o tua mafi ko mau tamai fa hevania fona talamai he Folofola ko Jehova ko ngahi kau tau talamai ko o tua ko isileri tamai ko o tua ko ke mafeia pa ke tokai mananga me hono ko to ape pepe o tua fa utaha o mauloto e mauomi ke sayone e afiona mo amanaki lerei o mo ui kahame ate mau amanaki kiai mau amanaki ia Jehova he ko Jehova ko o tua ia o universi mau fa fe ho lau maria ma ni lau maria ma ni Ngaue ko loto ia tek mau tolu he kahame ate mau fai he lau maria mo oni papea e ke veke ho mau loto I loto tu ke to taha ko to apeu ki ho sayone I he fiafi ko ni ke mau ha loto Fakamatala ki ate koe ke Fakamatala no loto ke lea ho Folofola o malohi a Folofola ke Ngaue ia hono atamai pe kai ngata pe he Fakakau kai hatu I tua he ngai tonga mo ui o ku mau fai Hokohoko ahope Jehova ko mau lotu ia Fakamatala ia Ngaue ai kauhiva ko nga ko worship o ku fai hono toutou hiva o ngona he sayone o afiona e tamai kai ke ngata e maulo tu e tamai ko nga ko tangata malanga te ke ne tutu ia Folofola masi ngahi kau Ngaue ko to ape o ku mau kau Fakamatala ia loto fare ko ni me he lahi taha ki he si taha ko maulo tu ia e o tua ke tape kina fakafoi tui ki na tolo ka me te mau fo watuai tu pe ke lang ia to taha pe a fona ia sisu Kraisi ka ko ho mau eki amen. Hallelujah. Fafita gigi. Hallelujah. Praise God. Belum pernah tertogi uha. Aku kamata ke moko mai hatau saya nei he fiafin. Fafita gigi. Kau siapa tu mau tolong kau teman ni? Kau ta vai ha be ha. Kau hiba. Hui praise kita. Hiba. Fafita gigi. Kau ni kau hiba ke nanti mai pakai uwe ya kita tolu he fiafin kita bilang mau yo ada dari Folofola ai o tua. Fafita pas gigi palang lagi o tahu tua ya huwa kau ini. Tu kau hiba ke nama hiba. Kau hiba lagi kita praise lagi. Kaki long mau uwe. Hallelujah, come on. Jesus, we praise your name. Yo que yo que sayone o tua que lo sayone o tua coi feito ya fiafia coi feito ya fiafia que no para la yo I feel like running, skipping, praise the Lord, for what He has done for me. He has set my spirit free. I feel like running, skipping, praise the Lord, for what He has done for me. Oh,
pasi ke lang ia ho tau e ke wa fe to ta ko to pe ka ta ki to ki ho no anga I he fia fini hallelujah hoko mau pe ko fa koloa ko fa ka fia tau ha ke saione o tua ko fe tu e fia ko fe tu tau ataina ke tau ha ke tau hiva mo tau me e mo tau whakalangi ho tau o tua o kai ka feitu e nia o e hau pe mo e whakapiko piko hallelujah whawheta iki o ku amana kirere o tua pe aku hounga ia o tua ho pasi ho o hiva ho o me e ko whakalangi pe ke o tua whawheta iki to fia whenga maari ko ni ke tali fia ai toko taha ko toa pe wa whatau eko si sukalaisi mo tol ko toa pe ko saione he fia koini si tari fia lang maria ma one o tua ma one o tua kuina ho tau loto nga pe be fo ke tari fia ai tanga tai ke fia kau ka ma si ono family pe be fo ke ai kin mo tolu si kau to koni fai kau pe mo ngai family ai si kau tanga ta eki kau fine eki o loto talawo mo fine mui au si e tau whanau I he fiafkoini. Whakoloa mau pe ho maulawa mai ki saione neongo ne afu. Neongo ai lahi e ngahi te mo e kina kau tau whakoloa ia mai pe tau hao ke saione o tua. Pe ai tari fia ke te mo tolu ka pau ko fofua tai mien ku ke lava mai ke saione o tua. Ia mau saione I he fiafkoini. Pe nai whakafe I mai koe pe ko ho lava mai pe ko hi ko o whanongo pa mo whaasio he ngahi lai vi ko atu pe me he tonga malanga ko ni o ko he tari fia ki mo tolu I he fiaf ko ni ko manaki pe te mo whanongo ki Folofola o tua pe ke rea malo hi atu ki te ki mo tolu I he fiaf ko ni tau pas mo tari aki na o tolu ko toa pe I he fiaf ko ni hallelujah kai nga kai ko ko ai tari fia ki mo tolu fa kai mai he tau kau live viewers pe mei I tau ngahi network ko toa pe I tongani pe fo ki o tumurena tari fia ki motolo ho fatau eko si sukalaisi he fia ko fia te hu he tau saione he fia koen I vai time ne ma he atu ai I he fai e fatongia o fampe ko ke ha kwatu ai ma ai ofa pe mo e hu fia pe mi ho tau kai ngalo tu koia pe mi Christchurch ki he toko taha ko toa pe tau whelo toa aki pe tau whe hufia aki pe I he tau Ngaue o kai ke tau whaafeila ngaki ka koe taimi koe o ku tau whelo toa aki ai o ku whea utaki ai malohi koe ai a te ki tau tolu pe te tau toa ai pe ki tau tolu hangi ko tau Kaveinga e tau koe ni the new level of faith ko unga ko o ia e tui he tau koe ni me ako toa pe whakafo o ia he tau ni whawheta I ki he ki be tari fia tari loto maa whanai toko taha ko toa pe tawanga pe moi o toa ke ne ki atua iwi pe moi malo ke hoko atua tau ngai whatongia pe moi toenga o I tau peo I he fia fiko ni hallelujah whawheta I ki malo Hallelujah. God is good. Come on, I know God is good. And all the time. Hallelujah. Now I was here of our faith, Lord. Amen. But this is the time we praise Jesus. We glorify His holy name. Come on. So let's magnify the Lord. And my spirit, come on. And my spirit praise His name.
O le si hova. O ko fie kau whakataba mai whai kau me nu sila he. O te tonpia ke wakaya tau mo fie fia. Hallelujah. I hanga i o tawhake angane fo i mari fōre rei kai. E le kaha ke hanga he afuia whetonge tu unga o tua mo e tau he whaere si hova. O ko usio take ni. Koe taimua kuanga kai tau paspasi. Hange ko ha mosi. Ki pase ua mei he. O kai ke pehe tau hao ke whaere o tua. Tau paspasi ange ke leo lahi. Hallelujah. Hallelujah. Moni pe aku afu kainga. Moni pe aku ea kovi. Kai kia hamea te nanga whetonge tu unga o tua. Taimu tau hauai. Ke lotolotonga o tua he pong. Kou kore peo ke kau hiwa. Te tau to hiwa pe. Ke wakaya tuku ke fia o au ki mui. Pe mou tahataha mai ki mua. Tau tokolahi i he whiawhini. Ke toi kakai ke nau hau. Kore pe ke kau hiwa. Lose. To hiwa pe. Pasi he loto fia. Pasi. Come on. Pasi he loto fia. Pasi que te ya. Pasi he loto fia. Pasi que te ya. Pasi he loto fia. Pasi que te ya. Koi foi tau hau ke helo tu ke tau viviku. Whaero si hova. Hallelujah. Tau toi hiwa pe pasi. Hallelujah. Pasi he loto fia. Pasi que te ya. Pasi he loto fia. Pasi que te ya. Ogleleia Sihova. Ko ayang ke ongo hol famanatu. Ogleleia Sihova. Taha ua tolu. Profeta iki. Hallelujah. Amen. Tau pas leia. Hallelujah. Palo pito ko kware kata ko be hifo. Ko sia tu ke iki ko ke ho he po. O taha upe whaereo Sihova ki tau mai o fia ai. Hallelujah. Ona ki toi whakawhihu ia koe tau hau ke lotolotonga e o tuha koe whetu ia fia. I he pōn. Ko whambe ke whako te tau whangi whanau nongo koe.
whafonga te whaiwhekau, pea e lahi apia tau whanononga na whakota nehu ko te whakamanato at pēnta te ki tau tolu. Tai miko ulahe lo tu mo au kaipton ke whakahaongo rei tau te ringa ke whanonongo, o koe ki te whimau ke tāpuni te ringa me whanong ke tau whanonongo, he kulahi lo tu mo au kai Koe ulua ki koe tau whanonongo i he pōni, whai whakataha hile loto e pōni, komiti koe ai to ui ke kai tangata. Komiti koe to ui ki koe ai ka kai tangata, e whai ho mou whakataha i he hile koe ai loto e pōni. Kono hoko koe tau sapate kahau, pe ko wike kahau, tau whoki lewe ke tau tangau, tau ngai kempasi, tau malanga kempasi, tau loto wha kempasi e sapate, manatu iange koe tau malanga whatahataha wha o sibere mahina, tau whoki lewe ke tau anga mahini, tau ngai kempasi i he wike kahau ia. Kono hoko tau whanonongo, ko tau whanonongo, whamwe whakaango mai kia ka urita kotoa pe kui wharelotuni, koe ko wike tau taawat kia he wike kahau, whahoko ai e tau leadership ko ia hui kahau hilian ya leadership ko ia ai kau fai fikau nai fa osia aneafi pe ko tau tolu ni te tau hoko ko ia hui ke kahau kamata i he fiafi falaite kaulita he fiafi falaite taimi fitu e fiafi ke tau holo ko ni olunga tau katoa mai kai ona ke to mui mai kai kai ke te whanononga te tau kai ko hui na ke fimo ke wawe mai he fitu ke tau polokama ko ia whakau ko pe olunga he tau holo ko ia i olunga he taimi fitu ia kaulita kotoa pe ka tako whakaango mai e fufi e maulahi o poito hotoko ni ke lava mai ke tau leadership koe kamataanga e tau ke tau maua ia e ola pe moe kamataanga pe tau Ngaue ko ia ki tau kakato pe ko aha toko na ki leo te tau whataha mai ki hene taimi hiva whao se tau leadership i he taimi hiva pong ka tau whatonga ia ngeia ko tau leadership mahu inga ia ka urita kotoa pe mo kau koko ke kau ko hoko taki hati hata whaaki pe tau siesi e whakahoko e tau leadership he a e fia whalaite pe mo pong i tokona ki bahala ko ngai whanonongo pe tua te pong ini i he fia fini ka tu kia whanonongo tu whahoko atuia e he tau whaifika olo tonga tau polokalama tuanga whaifika o timoni ke ne hoko hatu mai tau tolu malo opito tara ke tau ai wa o furu na tau bia de hu pe ke tau heart for the house wa fo ke de hu e tau tu pa ko ia i he wiki ko tope e raki fodonga tu ko de kabatanga tau pe a o tau fai he tui tau fai he ofa tau fai i he talango fua fa veta ke eki tau tui ke bea wanga he o tua o bai pe de Folofola pe a koi tui ki Ngaue i. Koi ofa, o tau ofa he bea wanga he o tua o tuku bai ke te ki tau tolu. Da de fua ofa bai. Pea koi ofa ke whakaha i. Koi talango fua, koi hi koi tohi, pea moe de tala, pea moe de whakahido hido. Modu i ange ai alu atu he tari ke hau. E bedi, pea kapau ko ia ia, whai e bea te tau modu i ai. Koi talango fua, o tuku atu, kai sio kai tādaki au. Kai koi tādaki o modu ia. Tau whaatala doa foki pia tau fia mo viki he bea ku tau tādaki ko pureanga o tua kehede e de whakakau ana ya ko alu atu ko tuku age ko foaki atu ko ia ai modu ia fai he fia fai he ta he veke pia mo ba fada o ku ba kehe ia hage ko tala ko he ipseri ko ia ku foaki fia o to atua pa feta ki heki toki o se de tau hu ki he o tua tau tui ko o tua ko ia ko o tua fai to tonu ko kai loia si hova ia o tau ofa ki te ia he dai fua ofa mai ki te ki tau tolu o tau talango fua ki te ia ko lo tu ke talango fua ko lo tu ko tui ko lo tu ko ofa ki he o tua e bedi fraha i ka to he Ngaue he o atu he laka o tau fai o re si hova e bedi ko to hela malanga ia simple pe base pe no apito ko tau talango fua pe ke Folofola ko e whakakolo atu pia koe tāpua ki e tamai o ko lotu ki te koe koe o tua ngā todu lahi ai a fioda koe o tua koe o principolo koe o tua koe o e boodi e o tua o koe kai te bau toe asi pai pe bau toe whakakau aki ho bau fi ki ngata anga whakae tangata ka ko ke hanga o kei tō kaki ki te ki bau tolu ai ako ke bau laka i he tui he visode he Folofola o e whare ko ke hanga o langa i he feitu ko di e o tua
Ko bau whakaha I pe he whai habe aki ai. Ko bau ofa na ke whakaha o I kai I he rea pe. Ka na ke hopo mai ki kāre vare ke whakaha I ho o ofa ko ia. I he talango fua na I kai whai holoto. Kai whai e mea u fie bau pe he pure anga ai afiona. Tā pekina ho kakai he talango fua he ofa he tui o ku whai ke afiona he fuaki kotoa pe. O ku ke anga todu, o ku ke whai totodu, o ku ke whai ki horea. Ke tāpua ki koe pe bi holotoloto. Ke langilangia e afiona. I he niba kotoa pe o ku fuaki. I he wafa o sisu koe kalaisi. Ko koe ho bau whakabo ui. Amen. Hiva mai tau kau hiva. Awa te ongo tagata ke tānake tau gahi. Heart for the house. Beka te tau de tau bia ko ia. E tau wahe hogo fulu. Amen. Amen. Hallelujah. Me vani kolo. Eva Nicoloko la moboni una loto aku kihono masani Kohevania kita me faiesas ako humbe ko kaila pe ai ka angelo. Thank you. Kumao ni fiona pe Ngaue hiva kai ahon ki tau hiva aki. We're going to declare tonight that Jesus is indeed holy. Ko le tau tago ta pe me ali me no fanga e fia fika. Nai fado tola ya te mo tola ne afina pe hiva akoyo kupa. Hiva akoyo kupa. Akoyo kongosia mo mafasia. Thank you, Lord. Akoyo, you're struggling tonight. I'm encouraging you. Just sing. Sing together with the angels. Tau hiva ia akoyo. Tau whawheta ia pe. Nau ngā pau hae mea kua e tau ngai mo ui. Nau ngā pau hae mea ku ke whihanga hangai mo i au toa pe. Hiva pe koe ki he eiki. Whawheta i pe koe ki he eiki. Whamalo pe koe ki he eiki. O kune whanongo, o kune whanongo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Whawheta i ke te koe, whawheta i ke te koe. And the angels cry. Holy, all creations cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Lift your voices, we worship you. You are holy, Jesus. You are holy, Lord. No one else like you, Jesus. No one else compared to you, Jesus. No one else in this world, Lord. No one else
nations, falling down in worship, to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, come on. And all who've gone before us, and all who will believe, they will continue to sing the song of ages to the Lamb. Come on, let's declare it. Your name is the highest. His name is the greatest. Jesus is the greatest. Your name above name stands above them all. Oh thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above.
ko Jehova sa apa-apa. Tolong matai mata Alofa Elutua. Mau hedi ke lo ko profeta. Mau hedi ke mau fano ko be afio. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oglereia Jehova Mauai pe Ua tolu Whakawheta ike eiki Hallelujah Amen Itaya kaneki olunga Ua tolu Whakawheta ike eiki Hallelujah Amen Pas ke eiki e whiawheni Amen Tari fia tongo taha kotoa pe ke whare o Jehova Ko wakai atu kai kawa ahi mai I he maunga ke reso e whiawhi koe kawa ahi mau fia whakataha ke loto whakataha pe amako tata alo mea nge ka pau koe ahi koe na whakawhi mai koe pe kau ewa me ki tata alo mea nge tari fia kawa ahi koe ni loto I mui he ta whaaki koe ni whita pas ke hei ki tari fia si kawa ahi nau lava mai ta whaaki Amen welcome Marianne and also your mother, welcome to our service tonight. I pray that God will bless you as we fellowship tonight. What a joy to serve God and honor God in a time like this. You know, we were busy this week. We were doing a lot of stuff. But when we come to the presence of God, there is a refreshing. You know, it refreshes our souls. It refreshes our hearts. And may God bless you all. Turn to your left and to your right. Give that person a big smile. Just a big smile to your left and to your right. Amen. You may take your seats in the house of God tonight. Amen. I know it's hot. I know it's hot. But may I remind you, hell is worse than this. I ka koe ahoni ko whakakoloa mea moe tāpua ki lahi ai mea whai e o tua tari whia whangake koe tari tau whau ki hene kau whai whakau koe e mei wawa o he ka tek nau tolu I he tau camp pastors retreat na e whakahoko tari whia ki mo tōk nau I moani he ke toko whai whakau ere pe mei Christ Church mo tolu koe e na whakawhi what a joy, what an honor to serve God together with you. And may God richly bless you. And I just want to remind you again, it's our heart for the house. It's our heart for the house. Nuku'alofa church family. We are here not to bring people to church, but to save them to the kingdom of God. We are here to save people in these last days. Project Nuku'alofa church family. Tau seni tau kawako ki nau alu ki toa pune anga. Ki Fiji, ki Filipaini, kai ke ngā tai koe whakaamuia o e tau koe ni, ke tau lawns a e tau campus e tolu. We have 7 campuses right now. We have 4 here in Tonga. We have 1 in Auckland, 1 in Christchurch, 1 in Brisbane. We are looking for another 3 and we pray that God will help us. I tau mission base mo tau campus ko ia tolu te tau te kakapa tuki ai. We believe God is going to do great and mighty things. Amen.
Koe hoti ko ia ho tau whare lotu. Whainga vela koe nike ea koni pe. Ka e malawa pe ia o ka pau te ke tui ki he me visone o me he otua. Koe whakaamu pe ia hoku loto e Heart for the House. Matala no me mo speaker ane nai. Koe wiri kuiai whakaamu ki he lue atu koe ni ki tau fo'ou, ki tau furihi o tau whare lotu. Fui ea koni hoa pe taha mo e konga. I he sāpate pongi hoa taha mo e konga hei fiafi. Ke tau lava lotu mo tau whakawheta i ke otua. Kau ai mo lava mai. O kei koe mea whakapentekosi ai whakawheta i ai. Loa he vani, mea pe ua whai he vani. Kei te whakamalanga, kei ke ha Ngaue i he vani. O kei te whakamate ai, koe hiwa pe mo whakawheta i. And I encourage you, learn to sing here. He te ke alo re oua i he vani. Hallelujah. Hako ke hiwa, koe whakawheta i, koe tau whakahounga i e ofa au whai he otua. We just appreciate the love God has for us. We praise Him, we worship Him. Ai otua ko ia o whai mea ko ia. Ka te taulo worship team malo o pito. Ai whai lau pe me aneuhu o a umai ki he whiawhini ki tāpui ki na ki mautol. E otua i he whiawhini. Ka hiri ko ia e tau maunga ke resi ko ia he whiawhini ko whaami ki whalalati e toko taha ko toa pe. I tau maunga ke resko hini. Remember imui o kia i e kāti imui. If you want to be a part or a Heart for the House ki he tau Visonema project ki koi a Nuku'alofa Church family o kia i e kāti imui ke toki hanga fil. I he wike kotoa pe. Nāk whakamanatu ki he kahinga lotu. Ko ki panga e nima or 10 pe koe wanoa pe koe nima noa every week. That's how much you love the heart of a house o mai koe kia e otua. Pea kei ni ipa mei toa pure anga aku nau kau mai i he Heart for the House nau kore mai te nau join in mai i he Heart for the House. Wike kotoa pe, whatever I amount, koe whanau, koe whanau, iai whanau e ni i tola hango fulu he aho kotoa pe, me mo nite ki he whalaite, ange ilaise ki tola hango fulu alu moi aia kao lunch. Kota koe ki tola pe ni maka pau te ke tuku pāki ke whaki he every Sunday. Toi peo hingo amo he Heart for the House iai, koe wafa ia he whare. Peo gai rewa koe tau Kaveinga i he tauni, koe new level of faith. Koe level of o oi tui. Level e high school ke he hono whai lau lau. Level e university ke he hono whai lau lau. Koe new level of faith o ku ke he hono whai lau lau. O kou kamatai atu e au. Tola te au he wike ko toa pe. Koe tau ofa ia ki he Heart for the House. O kia e Heart for Atere. Kia e Heart for Liahona. Heart for Toloa. Ko mahamani ia. O tau invest ki tau tolu he misiona ki he pure anga o e otua. Talangi he tamaho tau whaki invest he misiona ki he pure anga o e otua. Hallelujah. Ko ia ke tau Heart for the House ia i he tauni whakawhao ia i he weekendi pia te tau Hokohoko atuai e tau Heart for the House. Lere mei heni ki ti sema ko whalotolaki ia ki he toko taha kotoa pe. Ko malawa lava. The reason why we accomplished lots of things last year is because of your faithfulness to God, especially in your tithes and offering, and not only that, but also your Heart for the House. Ne malawa lava ko tu e tau ngai pe lava ahi tongo ni e tau ngai mission base ko e tua pure anga o ku henia whaifika were tau mui mai o toki tau mai a pongi a e tau whaifika ko ia pe me Brisbane ba mono toko ni Beki o kalani, kau tau whakamalo ke iki koe ofa whai he otua. Amen? Tau whakamalo ke iki ofa whai otua. I kai ke ngatai ko iai e ngahi ngai whaitu tau misiona ki ai. We are not there, but we sow a seed in that area, in that work. And God is helping us to partnership with them. Pea koe tā puaki a pea moe otua. Ko ia ko whalatola het ki he toko taha kotoa pe. Wike koe ni a pongi tau hoko atu ki ai. Bible study English service. Whahoko ia he whaftu si te he taimi fitu he tau holo. Bible study he tongan service. Te whahoko atu ia i whalelo tuni. He taimi pule lulu i he 7 p.m. Ko e tua pule lulu, it's leaders only koe kau. Key leaders pe ia koe tau poate. E hene ai e tau consultant, mo tau special speaker. E hene ki whai tala noa. I he tau palani, mo i visone ko ia ki he ua noa, ua o no. Ko mahina sune ke tau World Tongan Conference. Hau ko toa ai he tau ngai family me tō pure anga ki tongani. Ko September, ko sune ia. I September ko tau o no noa ia. O lot whakapente ko si i tongani. Therefore, I need to well organize and plan out etau projects, pepehe ke tau ngai polo kalama mo tau lotua ki he eiki. Amen?
Whamana tua tu tokanga ki ho o taimi lotu. Talange tamata whaki. Tokanga ki o taimi lotu. 6 o'clock every morning, rise up and pray. 12 noon, set your alarm to wake you up to pray. At 5 p.m., remember to pray. At 10 p.m., remember to pray. This is the call of God for His church. Ke tau lotu ke o tua e ono pongi tahua ho ata. Mahari ko ngai fitu ko au ke lotonga tu pe tala no aku tatangi alam. Ko ne tatangi pe ko taimi lotu ya. E ngai taimi da ko fa taha pe moi taha kau nga I he kaunsolo ko o kalani ko e civil engineer me kaunsolo sio ke tau apalan ko o kalani lotonga tu pe mau tala no aku tatangi alam hila fa ko taha wa ya eki ko lotu ke te ko ho tokoni si kui ai pe ai ongo me ape me pa ko e men pe ko mo fa more ko mau taimi lotu ya oku mahu inga nge hoku taimi me he otua haku toi appointment aku mo tangata pa ko nga taimi ni ku tau fa hanga tau tolo appointment ai otua ko tau ma ke tangata ai ke ilo I ahon ma lunga si hova ya toi me a ko appointment ma lunga ta haku appointment mo otua ai taimi ke te lotu ai ke te ya amen. Remember, on Friday, all our leaders will be here in church. We are having a leadership briefing on Friday and on Saturday morning from 9 to 11 a.m. on Saturday morning. We will have our leadership briefing and then we'll move on after that in whatever God has for Nuku'alofa Church. Tonight, what an honor to have our special speaker tonight. It's a brother of mine. I don't know who's older than between me and him. Kai ke pokaya mawa okulahi, kai ke whakawheta I peke iki. Oku I hen hanga he otoa mea Ngaue aki I he ngai wheitu ke I kai ke ngata he Pasifikini, ka ki he ngai wheitu ke toa pure anga. Ko e tāpua ki lahi au pito. Kauia I he visone na ku pick up mi he mawheo hi. Ko e tau leadership challenge conference e tau kotoa pe. Ko e pick up I he mawheo hi, he mene kamata he otoa ia te ia. Ko tunu langa whakalahi ko he tau whale lotu. Ko e visone I he mawheo hi pe I he Ngaue ai eiki. Oku ngā unu ai Ngaue he ahoni. Pe mo oni pe ai Folofola ia ai otua. He who walks with the wise will become wise, but the companion of fools, ilo, you know the rest. Koia whatever mo e poto ia. Ka koia au whiohi mo e kakai veil, V-A-L-E. Te nau veil ai pe ki nau tolu ia. Koia kau whanua kau whaiwhikau koe ni pa mei wawau, hako ke whiohi mo e poto. Hako ke whiohi mo e poto. Ka hanga he o toa tāpue ki na koe. Wike tāpua ki na tau tau fōu mai me ai. Tau amanaki atu I he pōko he ni ke Folofola ere mai o toa. May you rise to your feet one more time. Ka taka ke ki o lunga. Everyone please rise to your feet one more time. Ka taka ke ki o lunga. Tau paspasi mua ke ki. Tai tau whiwhia. Ai tau speaker whiwhikau Salesi Kanongata'a. Kokore mo me whikilalo. Ko kore peke hufanga ngai whakatapne kamata aki a lotu e pō koin. Kai atapia mo oko e whainga maari e koin. Ke o mai ai ha Folofola pe mi whikau ai o tua. Ka koe kulotu ia e hoko koe tā puaki ke tō taha kato pe. Ata e whakamalo mawahi ke toke tā. Ko hui koe o mai pia mo oko ai pō koini ke utu ai o hoko atu a hono whakaloto lahi ai se si pe whoke kau whaiwhikau pe mo e kau taki o potu Ngaue ni whatauan ke tāpakina kotoa ki mautolu he iki ai ata o whalahi ke kau whaiwhikau nau kei toe pe me he otu motu tau whiohi whakataha I he pō koe ni mai pe moha ki whainga maari e nou I he pō koe ni pe mo oku ke u wahewahe ai e whikau oku tuku he iki I hoku loto ko tui pe e hoko ko e tā puaki kia te koe. Ko whanongo I he semina koe a kau whaiwhekau, ki he wahe ai ongo fo session ai toke tā, pe au ta utu pe I he roki aho o pehe ko eni ai whekau te wahe ai I he aho koe ni. I can sense, I can smell, I can tell there is something burning in his heart. I overheard him and many times, but the last few days
I can pick up there is a fire in his heart to see God doing something. And I'm so blessed for the opportunity, and I know that God will bless you as well. Oskoia semna pe matuko do da ko dobe. Mau ki tosi ibe I apiako. Ora be ku unu mai ai fai fikau pe me fisi. Unu mai fai fikau pe me fisi o fai ki fehu I ke te au. Pe au whakakau ko ki fehu I ko na ane fai. Pe mo ngahi ako ko e tau te fite ke hongo fo isesin ai fai fikau. O kune tuku I hoku loto ko mea tatau pe am ki fai ai fikau e aho ko ni. Ko re soni to mak tau tolu. Ua Fakamatala me Hokohoko. Vahe ni ma Kamatala me vesi hono taha tolu ke vesi hono taha fa. Our text for tonight is 2 Chronicle 5 verses 13 and 14. Kadake o mui mai be I he Folofola ku ke mau kai ko tui be ku asia tu I he screen I he fiaf ko ni ai Folofola ko ia te ulau ma ki tau tolu. Tupe mua ke ulau me whaka Britania ka ke tia whape ki ho Folofola pe ko ena uku asi I mua. Ua Fakamatala me Hokohoko vahe ni maa vesho no taha tolu. Indeed, it came to pass when the trumpeters and singers were as one to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord. And when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instrument of music, and praise the Lord, saying, for he is good, for his mercy endures forever, that the house of the Lord was filled with a cloud, so that the priests could not continue ministering because of the cloud, for the glory of the Lord filled the house of God. Verse na ikai toi malama ai kautaula e ki o hoko atu e nau Ngaue ko uhi ko konga ao pe ko nau o sihova kune whakafonu ai whare o tua. Vahe ua vesi hono nima, Ngaue vahe ua vesi hono nima. Acts 2 verse 5 to 7. At that time there were devout Jews from every nation living in Jerusalem. When they heard the loud noise, everyone came running, and they were bewildered to hear their own languages being spoken by the believers. They were completely amazed. How can this be? They exclaimed. These people are all from Galilee, and yet we hear them speaking in our own native tongues. Ko fikau e po koini. Ko tui ko whikau pe ke he wafe wao no. Ko tui ko whikau ia ke he sia si. Ko whakaai ia ke toko taha ko tope o ta ukaini. Wafe mao wao no ko ta umbake heni. O ko tui ta vei ua. Ko ta ue lia Ngaue mawahe lau maari o tua. Tau te whito pe ke he whare o kutangi kia te ia. Tau te whito pe ke he wheituu o tukulolo kia te ia. Tau te whito pe ke he kakai o kukumi ki hono fofonga. Tau te whito pe ke he siasi o tukulolo kia te ia. Pe e whanonga langi o whakamore e tau angahara. Pe te whakamou iho tau whanua. Ko e uhi pe ko e loto ko ia o ku fie kaia pa mo fie inua ke o tua. 2026 is going to be an amazing year. Our theme for this year is overflow. Ko e Kaveinga ia o siasi o ko iai. Ko e taue nia e wheta whiaki ai nau ai keresi ai malohi ai whakaofo o otua I he lotonga hono kakai. I read about a professor teaching on spiritual awakening. Hako e professor ko ni o whakawhela be I mo ngai whakaake ake. And one student spoke up and said, Fehui he tokotaha kauako. Why have we never heard of those things? Why has nobody in our churches heard of these things?
Why have our leaders never talked about the Great Awakening? And another student stood up and made this statement: if we fail like this, we will never see a mighty awakening, and another generation will have forgotten what God has done in history. My theme tonight is Great Awakening. See, when we talk about revival, we talk about something happening in the church. The people of God are stirred. But when we're talking about great awakening, you talk about city-wide and nationwide. And I believe that's what we need right now. Now, whanongo ki he, ako koe e toke tā. Beo mensine, ai rea koe ni I he weekend. I'm a student of revival. Na talu be ku hau o mo ui ki he eki. Mo fu Ngaue apute whenga me e koe ni he e ku mo ui. I fear ma'u koe ke Ngaue lau marie o tua I he ne whaunga, I hono malohi, I he mea koia toko taha pe te ne malava. Koe ngai whaitu whakahake aki ko tō peu hoko I mamani. My heart is to go there. I went to that revival that took back in the USA almost 30 years ago. I got to Iloa koe ko Brownsville Assemblies God, Pensacola Revival. Koe lava koe ki whare lotu, te mau kiu ki mau tolu he ono pongi pongi, he fu'ula atoho, o kiu from 6 or 7 in the morning, waiting for the service, the building to open up 6 p.m. Koe kui e whaitu koe ni, koe ku sio koe, ki fie kai abe mo fie nua kakai ki he otua. I roi taimi koe na mauhua I ki whare lotu. Kai pete ha me e o ngona I whare lotu koe tangipe. Koe mea bende o ngona he loto whare lotu koe ni koe to e koe ai kakai. O koe toi whai haui o rita ia, he sias koe ni. He ku orita pe me mua ki mui pe heke paukani ko I olunga. O ku mapelu e toko taha ko tō pehe au o tua o tangi, o kore wha more more, o tukulolo, o whakatomala I he au o tua. Kainga, do you know when I returned back home to Australia, exactly the same thing happened in our church on that Sunday. I live in a place called Sunshine. Ko whetu ia ko mau nofo ai I Meripane o kui ko Sunshine. Ko whetu koe ni, ko uhinga na ku whiri ai ke whetu koe ni, he ko whetu enu kuhange ko Azusa Street I LA. Na ku Amerika tau e ua ko osi, na mau alu ke Azusa Street. Hango ko lau, my heart is always longing ke usio, ke wausia, ke aluga whahinga whetupe o whaia he otua hame a mamahe. Ko uhi ko tangi a hoku lau maari e otua ke toi whai pe mua, e eki ke toi hala mai pe mua, e eki ke toi manifest your glory like those days. Na waiwahe kea toka tā, he lotongo e sem nā he wiki koe. Ko revival ko na hoko I ho mau whetu he tahiwa noa o no. Na ne wahe kamata anga I centuri wanoa. Na whai he eke move mamahe. Establish the Assemblies of God I Amerika he wafe taho no. Ko wafe mawha, wafe mao no. Ne Ngaue mamahe o toa wilo ko Wales revival. I weresi e Britannia. Tau pene whai he o toa he tahiwa noa o no. I move makehe au pito he whetu ko Sunshine. Pea koe tangia a loto e o tua. Tui ragi.
Ko whangamia o tua ke hoko ko DNA o siasi ko tope. Ke tau whakamoreki ho tau taimi he rotolotonga o tua. I he toe o tae wha malaba e ke read, he reita e tangata, me frequency e tangata. Ka koe loto o mapaki mo ni au. Last Sunday after church in Auckland, o se lotu e sabate. Na foki ki ho mawabi. Au tēnā bol, wate mau live goia, me me boni. Rotonga ngoe e kusio he live goia ni. I sense heaven invaded the room. And all of a sudden I found myself on the floor crying. And I got up and commented on our page. And this is what I said, church, God invaded my room. O kuhu mai alangi ki he loki koini. Kono uhinga ia o kaitoi takatu ai hataha. Kono uhinga ia takatu tolo ai siasi. Kono uhinga pe he kua hoko malangi whakamalu malu. Kaito haivi hatangata e tu he lotolo tonga o toa. My theme today, Great Awakening. Ke toi whakaake ki tau tolu he o tua. O ne whai ha mea koia pe, o kune malawa whai e mea koia. Pe ku whepe siasi o ku ke hau pia mei ai. Koe whaamu ia, koe Folofola e aho koe ni. Ne hiva kau hiva, o kule reia si hova, ke toronga ta ngata, aho alo o wha. All of a sudden, the cloud glory of God invaded the house of God. Tala mai kai toi malava. E kau taula e ki o tuu. Ko e hui ko mai moa si hova. I honolo to whare. Ko haere e si hova. Ai hu mo whakawhitai a lotu. Mo e kumi o ku whai e hono kakai ki a dea. O go iheni ke whakaloto lahi ke toko tako tope. As I said, I sense it when I heard your pastor talk about his heart to see God touch this place again, to see God move in this place again, to see God manifest his glory like never before. Okay, mea naku whanonga I henga he tau koe kua hiri. Pea ku talu me ku whanongo ko ia. O ku mamafa apito hoku loto he whanongi ai. Anyway, last 2 years when I was in LA, me and my friends, we went to this place. Pea talamai newa he ku frendi kao. Kao, ma tu he tumtumu e mo unga. Sio hatu ke he loto city. Sio tange ke he loto city ki he mea ko ku hoko I olunga I he kolo lahi kai. And that's when I recall what I heard so many years ago from Hillsong Conference. I heard from Tenzin Franklin share many years ago about the issue I mea kok whihangahangai pa mo ela ei. Mahalope mo whatongai mamani ko dobe oku nau whilau ake tau ene whiha ai uri koe ai ea. Ina whenga ke to'o lolo, to'o penisini, to'o umea kātoko ni. Kai lava ke ua toi whaka uri I ea. Kona uhinga e unau whainga I whekumi, o mai umea rerehe taimini kumai uhila. Pea whetongi e mea kotoa pe ku kohu pe alu ki olunga o ne whaka merei pe whaka uri I ea. Ke whengai ke maa ko hui koe paro parema kone ku asi, aupito, I siaina pe pehe ki ela ei. Tala noa tangata koe ni ke whenga e kaupoto I Amerika. Koe hanai e mea e whai ke te kei ake a fukonga ao o ku matolu au pito ia I olunga he whonu he kolo. He koe konga ao koe ni kuna mai mahaki kuna mai ai mea ke maui ai kakai ko ia oi kolo pe koe whonua. And the government calling for expert, for people from outside to come and see if they can help how to move this cloud. E anga fe hano
Whengai ke maa ea o kololahi koe. One man turned up and he said, let's pray. The solution for your problem. Koe tari ki ho mo palo pare ma. Koe mea koe tene lava o fixe palo pare ma koe ni. Tau lotu ke iai ha another strong wind. They'll be able to push this cloud away from the city. And when I heard that, I said, wow, that's what we need in Tonga. That's what we need in Australia, in New Zealand, in the South Pacific. That's what we need all over the world. Ko me e tau fia mau mamani ko tope. Ko konga ao pe o lau marie ma onioni. Ko matangi pe o lotonga o tuate ne lava o te keia toto o ngā lotu. Nā ku mention i ke me kau whai whekau. Ai ki whai klipi ko ia he ako toi tapu pe ko hana whai he toke tāhenga e wike ku o si. Hono lahi hono sea kakai. Ene pe he whanongi hene rea kau kouti pe me mea koe ko manatu i. Mau i loi koe palo parema kau pentekosi ko loto kovi. Men maa lahi muna aku. Maa lahi whaka uria a aku. Hena wai hake au ia, ai fo i lau koe motua koe na ne pehe koe Facebooka. Mau i loi e kau whiwhi kau pentekosi ko hungry money au pito au pito. Masi mala. Na mo to malanga ko fa fika we sini na ne be. Mo ilo e fono here ka fa fika Pentecost. Come on. Come on. Come on. E anga fe ke tau hiva hallelujah fa fita. Ma fa na tang la rau to tolo be hafua. Hiri ko ya o kai ke sai ho tau loto. O ku ke fie ma e koe. Ha fo I konga ao o ku ke fie mau koe hatu oni matangi ke ha biribiri atu holoki ke hu atu hoka ke hu atu ho family ke hu atu ki mea ke iai koe uhi koe mea bende ne lava te ke I ngai fu kona koe. How long? Ko tamu na Hawaii e toke tā na mapo lave ai. E tarangi, toko ua. Whamore more at pena peheko. Ta ngari Pentekosi e ta tala noa. Ka koau ia na ko pusi e foi mea ko ia. O tarangi, toko ua. Talo e kuha o lotu. Ka kai Marie ka kai Pentekosi. O te tau tahanota toke mamonga. Fu sahi au pita nau do. Tau nofo pe tau tala noa ia teki tau tolo. Ko tau ene whawha tari ge eki. Tau ene tolu nima Ngaue whakawhai whikau. E hanga whe ke tala mai ke whonu he lau maari e maoni oni. Ko ngutu whe oku Mitsubishi Toyota mo hafua he rea ke. Ko ngutu whe. Sat koina kuru hake, koina. Koe kimiena na ne koe Facebooka. Shot. How? E hanga whewhe ke a whio a Sihova I hono whare tapu ko koe pia mo au. Pia ke I lava ke te whai e whai ngā loto koe. Koe konga au koe ni koe mea pe malava I ke te kei me whonua. Koe lau marie ma oni oi otoa. Koe mea pete de fese ka kano ki lalo. Mea pete de tuhifo lau lotu ki lalo. Mea pete de hiki e si ke tunga o kuiai. Whainga mai te volo ke whakamohe pe ki tau tolu whare lotu. Isaia wahe no tolu wā vese ono fitu. Ai Ngaue aku device. Pe ku whakakaua pe ku whakatutu. Ngai palani kaka e te volo. Kine whakauha ki tau tolu. Kono hinga na tohi a Paula kai korinto pe talangi. Oua na mo tae tokanga. Ke ngai palani whakatutu kaka e te volo. Kone scam he mea kotope. Ke pehebe ku tau sai o tau lotu Pentekosi. Pehebe ku tau sai o tau lotu hu pe mopunou. Pehebe ku tau sai he tau wahongo fulu. Pehebe ku tau sai he tau mau lotu.
Fe mau ke tau ange. He ngai au kai. Kau ia apostolo ko pita vai ni ma verso no valu. Kataki mo to ki aange. Kataki mo ki to kangang. Ko hi ko mo fili ko te volo ne takai he feitu ko tobe o fakasio. Kene hanga ki folo I hata. Kainga tonga ses Nuku'alofa. We are about to celebrate the 60th year of your church. Amanaki ke whakamanatu a tau ono noa o lotu. Ko au whoki, o ko mawe foi monu ia koe ni. O ko mawe au ia ai konga e kau paionia. Pau toi mau beau e konga koe ni o tou ki mui. Koe kuhinga, na aku sio au he mea koe na e hoko he taimi koe. Pau sio tonu au he mea ku hoko I he sia si he au koe. Ko manako mau be he tokanga ki he Kaveinga koe ni. Whai he tangata taha iloa he malae koe ni. O ene tala mai koe ni e ulunganga e whaia he otua ha mea I he siasi. Pako wham ke tō mai e ki whakakaukau pe e ua pe tolu. Ke whakaakia ki tau tolu. Ke whakatokangaia ki tau tolu. Whakaukau hono ulu aki. Koe whakaakea ke o ku hoko mau pe he taimi o ku kovi fuu ai atakai mo mea ku hoko ki mamani. Koe taimia o ku whanongo ai otua ki he lotu a hono kakai ai tangi a hono kakai. Pea ko tu tau whamoni ko tō peki ai kovi ange ho tau ngai aho. I e whanua ko tō pe o ku compromise ai morals ai otua pe ko tonu pe ko lerei pe ko whakafofa ai otua mo mea mamani koe ni. Pea ko no huinga ai o ku teke ai e si ke whaia lotu pe mo e hufia ko whanongo ke tala whanongo nongo koe pore lahia. He koe siasi o ki kai ke lotu. Koe siasi o Kaveinga. Whika hono wā. O ku kamata mau pe whakakea ke. In the heart of a consecrated servant of God who becomes the human energizing stimulus behind it. O ku whai mau pe o tuaha mea. I he taimi go o ku iai e whai whainga whakamato ato. I he whakama oni, I he whakahau hawa. Do you know, when I was thinking about the word of God, I recall when the last time I was here, time whakaosi na ku he ni, na whai e rea whakaloto lahi ke whai whekau pe mono hoa, he pōkoi na ku malanga whakaosi ai. Paka taimi koe na ku siu whai ke he Kaveinga koe ni. Na hau ki hoku loto ai pōkoi. Whanongo mai kainga lotu. Koe lahi taha ngahi move ai otua he historia lotu o au e peke he aho Pentekosi. Na e hoko ia kono whakama oni I he ne kautamai o eki. Ho nau ngahi loto. Ke tau, ke tuutaki ai he vani. Ka pau o ke fie sio I he vani. Ka pau ke fie sio he Ngaue ai otua. Ko whaloto lahi ka ki motolu. Kau taki he pōkoini. Ka inga lotu he pōkoini. Tau ako ke maala ala ho tau loto. Oua na fihia ke hataha. Oua na moua ke hataha. Oua na... He koe lahi tae tau lotu pe kau ke fihia holo ngahi mea mamani koe ni. Pea mo ataka I ho tau loto. Whanongo mai, ke whai he otua ha mea makehe. Kua pau ke ne hoko mai e ke hasiasi. O ku maui ma oni on. Ke hasiasi. O ku maui ma oni on. Siasi. O ku whaataho na uloto. Koe a whio anga bei e taha hono whina ngalo. Kai toi hai tori. Kai toi ha mea kehe. I he maui ko ia. Hallelujah. Mea whakaosi. O whai he otua ai mea mamahe whika ono I he screen. He taimi ko ku tuku pā e se asi. Ke nau whakamamahe ki nau tolu. Ke nau kumi ata be ki he otua. Pe ko tui e ka inga he aho koini.
Ko ku fa amu ia he tau ko ni. Fe sia se ku ke ai, fe tu o ku ke ai. Ke tau whakatapu I ka kato, e tau mo ui mo I Ngaue o tau whai. Ko whare pe o siova ho tau loto, ho tau lau marie, mo whai anga lotu ko dobe. O ku uhinga great awakening, pe ko toi whakaake lahi ai o tua I ha wheitu pe ko siasi. Ko e hoko mai ai o tua take over ai mea ko dobe o ku iai. Hange koe ko mea na Fakamatala kai. Ko tui ko whakaamu ai o tua. He koe fie mau ia ki tau tolu he aho koe ni. Ke hoko mai a tu oni matangi. Koe mea pea te ne lava. O whai e kuna ho tau loto. Koe mea umawhasia o pito kia hoku loto. Talo e ku hau whaka osko ia. I he tau ko osi ia. Ki he mea homa keri kao. Matala noa I mo toke tā. Pane o mai ka te au e fo I really bad news. Peko koe ke uilo pe whatonga I he kau whaiwhikau, pe whatonga I he siasi. But it is a very bad news. Ai ne tala mai koe tohi kakai e ngai siasi na whaitonga ni. Koe tohi kakai koe wafe tahataha, ne holo ake tohi kakai koe ne wafe wataha, ai pesete ni manoa. That's sad. Ke loi ka pau kau koe he kai pete toi wa I Ngaue. He kai pete toi kai au. He kai pete toi to kangau ka mea ke he. Kaveinga ke fix ai fu issue ko ia. Ka pau ko hapis nisi o ksain ke tabuni o Iaue. Pesete ni manoa more. Ai more lahi o Hokohoko I se si he fonuani. Na ulawe ke he semna. Ai motua koe na tala mai ke te au. Ko tau ne uongo fulu te ke whapapi hana u se si papi. Ko hare wa mo mea ku whai. Ko kalapu inu kava. Ko tau uongo fulu te ki ai ha fo I lau maari e fou he baptaiso vai lai. Wa no e baptaiso lau maari e maoni oni. Hala he toi kovi hange. Ko ha ai mea o tau whai. Ko no hui ngai kainga o fie mau o te ke hau ki he lotu o latai o nofo I o ngahi. Ko fu mea be tonu ke whai. No! Ko lotu ko relationship pe moi o tua. Ko va whakafoi tui pe moi o tua. O kuhi ngai he aho ko toa be. O tonu ke pōtala noa pe mo ia. Whiohi pe mo ia. Hau ki a te ia. Ko ia fie ke nua mo fie. E whonu ia I he o tua. Ko whakamu ia o tua ki ho tau ki whonuani. Ke ni whakae a hono mafi. Ka ko hono pango. O ku whaka fie maarie. Ai se asio o tua. O tau ano noa se si hendi. Tau tau noa I e meripoane. Ko tau lahi eni. Ke teki mau tolu, pepehepe ke teki mau tolu. Tau ono noa ini. Tau tolu noa a meripoane. Peko e pore I o tau koe ni. Ai mahu inga koe ke whetawhi aki. Ai lerei, ai alofa, ai malohi. Ai mea kotoa pe ai o tua he loto I tangata loto. You cannot afford just to come to church. O ki kai ko hau pe ki he lotu. Hange koe kulawe I he semina kau whaiwhau. Koe lotu, o ki kai ko hofo I lotu pepe ai hoko. Na lau kai whaiwhikau homo Kaveinga he tau koe ni. Koe tui e tau ko si ku expire. Koe tui e tau ni whi mau ke alake ke hare bolo. Koe taimi o ku ke rea ai, o ku ke lotu ai, o ku whi mau o ku kon osi whaaki ho lau maari e ai. Osi tui holo toki ai. Koe mea koe rea ki ai e hoko. Mo ui. Whakaake ake. Whakatupure kina. Tau lofu. Koloa ia. And those who believe what Peter said, baptized and added to the church that day, about 3,000 in all. Wow. Koe ahoia o foi matangi
o tau tala noa ki ai. Fo i malanga I taha koe tolu afi. Mea ni ukai te ke whakaamu, ke sio ke he ola ta taupe. I Nuku'alofa ni. Peko siasi o kuke ai. Ke tuiaki ki he otua. Ke ne toi whai hamea. Kia te koe. Pe pehepe kia te au. Hange ko glave ane nai. O ko kawa he toko taha fie kaia mo oni ki heiki. Ko whanonga ko he whakaake ake. Nai kamata se as meri buane. He ko whakaake ake ko nai hoko Toronto ko ia nai hoko Brownsville. Ko whakaake ake bea nai hoko ko ia I Australia. He hiva ono, hiva nima. Pea ko taimia nai kamata se as meri buane ko hiva ono. He lotonga e lotu he pō kotoa pe. Ko hiko whakaake ake arau maari he whunga whanua. Pea nai whanau ia e kainga lotu koe. Ko ene rea whakaose tangata iloa koe ko Billy Graham. Ko tāpuni whakamāmani lahi au ene mo ui. Osi. Televise he TV mo hafua I māmani. Whanonge rea tangata ni. Ko tau whanua o kuia I e fie maulahi o spiritual awakening. Ko tau whanua o ki ai e fie maulahi ki he whakaake ake mooni. Pe whai he tangatane e lotu na repeat he televisione me he aho ko ia. Ko lotu koe na ne whai hono whai ke tari he kakai e iki ko lotu tatau bena ne whai ki ai pa mokinau tolu bena e mamata he pōko ia. E tamai o ko ilo I koe anga halau. O ko kore kia te koe ho whakamore more. O ko hau kia te koe, koe lotu e nia tau whai koe he tari kakai e sisu. Hanga he tangata iloa, whaka evangeli o lahi taha o senturi ku o si. O whamanatu mai ka te tau tolu, koe hala ki he whakaakea ke, koe tukulolo moani. Koe tukulolo moani. Papau te tau huke, ai pēsi ko toa pē o I tohi tapu. Te tau ilo ia mea ta tau pe tuke u whaosi aki. Ai ki takai whaosi mai me kau tanghata. Na naua usia ai mafi o otua I he nau moho ui. Neongo e nau Kanongata'a mo nau mamao be me he otua. E taimina nau tangi ai ki he otua. Ua koronikari vai tahaua vesi ono fitu. When the Lord saw the change of heart, He gave the message. He taimina e wakaia e otua ke ririu ho nau loto. Nane o mai e whekau koe amanakia ki he tui koe ne. Koe ola ia, o taimi ko tukulolo ai ha wheituu ki he otua. Ko kau whakataha mo e whai whekau he teke. O e lotu, toi tānaki ki ai pia mo e au kai. Kai te ha fōu ngai o tukulolo e hange koe au kai. Koe kai o guifo, koe mea kai o merie, ka koho lau maarie whaingataa ia. Peko ne whaingataa ia koho to lau maarie, o kune lava o te kei e I fō mo merie, mo fie maarie, koe uhipe koe mea o tokanga ki ai, ki he otua. Rakaurikari vai taha wha e vesi ono taha taha. And Asa cried out to the Lord his God. Lord, it is nothing for you to help. Whether with many or with those who have no power. Help us, God. Koe mau amanaki kuia te koe. Let your name go before us to this multitude. Koe ui koe kia te tautore koe ni. Nai whai me kamata anga ke whai pe ui aki he wheitu ko tope. Ke tau sio ke o tuaku Ngaue ma vahe he tau koe ni. Whimau ke tau wako ke tau kumi kia deia. Pongi ko tope. O ki kai koe kepe ke tāho o kāti.
Ke ki tu tolu pe mo tu fa o ska tak au ke Ngaue. It means to spend time seeking God. Ke iaho taimi ke kumi ke te ia. Pau koe sila vee koe, nau tolu ku kumi ke te ia, te nau mau ia. Iwa konen kari vai hua noa vese ono tolu. And Jehoshaphat had fear and set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. So Judah get together and ask help. Kumi toko ni kia Sihova. Pau tau ilo tau tole tala noa na e mana a Sihova he mo ui e tamai o eiki koe ni. Koe uhipe, koe nau kumi i he lotu, koe nau kumi i he aukai. For our fathers have trespassed. Ko mau whakatawai na talangata'a kia te koe Sihova. O mau ui kia te koe he aho koe ni. It is in my heart to make a covenant with the Lord God of Israel, that is fear. Koe mau tuku pāia kia te koe. Koe uhi ke lolou ho finangalo. O a fei ho hou hau me te mau tolu. Ka te mau tuku pā ke mau e kainga lotu he aho koe ni. Fu fia au pito au he tau koe. Ospe mau watahai Januari. Mau toi hoka de mau fui power 30 he wiki ko si. Ai koe na koe nusi lai. Kainga. Ko sio ke effects o lotu. Fo I hoa tolu noa ka toi motu. Ka mata po tua purelu toke osi ke tokanaki. E ku sio koe ke whakaofo. I he taimi o ku tuu whakataha I e siasi. O kalanga ki he otua. Ke whaiha whakaake ake. Pe koe ui au whai ka te ki tau tolu. Yo tau tau tangata ke tau whaiha mea. We've been talking about this for a long time. Fu lolo e tau tala noa. Fu lolo e tau mau lotu. Ka o te ki ai pe ki a haliriu te ne lava o uesia ai atakai o tau iai. Ka te ui lau ki a te koe ka ko au. I really need God to move. Whaamlahi mo na ako. I he lotu pe mo kumi ki a Sihova. Nai mea na tuku he eiki hoku loto na vai vahe keme kau whai whekau. Ta o tolu ngofulu kua o si. O tikai peke hoko. Pako na uhinga e kou tekea I a kainga lotu o kou iai mea kou lotu mo au kai. Ke make sure o ku hao hawa ho tau loto. O ku ikai ha mea e tau punu ngai. Ia ha mea e tolo ngai. Ia ha mea e fihi ai. He wikai Ngaue a Sihova ha feitu o fihia ha feitu o fefeka pe whainga taa o ku Ngaue a Sihova I he whare o ku ilo iai ono fina ngalo kai ngalot Nuku'alofa o te ofalahi ko whanongo ki he lau maari e mai loto ho mo whaifekau he wike koeni kona uhinga na ku whiri ai ke malanga he Kaveinga koeni. We're in the same boat. We want God to move. We want God to do it again. We want God to intervene. Tau whia mau e o tua ke hoko mai re pure pe whai hono whina ngalo. Ho tau ngahi loto whare mo tau ngahi whare lotu. He ko Sihova pete ne malava. Ke peluki ai whanua pe mo e kakai. We need God. Kai e hoko pe tau rea a tau tolu ia koe whakaori ke te kinau tolu. He kai te nau whanongo mai. He kai te nau tukulolo mai. Kai o rewa pe o ku iai hataha o ku mau honoloto e ne whakapapau mo e ne tukupa he kai mahatoe o tua ka ko Sihova pe o tua ka pau he kai teke langa e koe whare tukuange e mau mea ko toa pehe koe whakaongo sia pe a koe kulau kat nai koe whakamore kalasini pe tuange eiki ke moa koe ho fau ngā. Kamata ia te au koe whai whikau. Kamata I hoku whamiri me toinga I kainga lotu koe ni. Imagine e aho. Te tau hawa I koe no loto ngā. Kai toi aha taha ia e tuu be lava o rea. Tau tā koto a pe. He a fio ai otua o tau whare. Mo mea ki orunga. Eki ko e mau lotu kia koe Io eki ke a whiu mai Ki ho kakai Ki ho kakai
Neke ui mai mo whakamoe. He koko e koe hala mo oni. Moe moui. Koe ala mai eiki. Koe ala mai eiki. Ka makurea te otua ki a te koe. Koe e fiafta tonu e tukulolo. Koe e fiafta tonu. E fiafta tonu e koe e fiafta tonu e tukulolo tangi lau lau kisi. E fiafta tonu. Jesus. Koe e fiafta tonu ki a te koe. O kumau kuno o tangi atu ki o fofonga. Wow. Jesus. Ki o ni mao wha ke a o mai ki e whanua. O komai ho la mali e ki o mao pule anga. O whakamoui a tonga kotoa. Koe e fiafta tonu e tukulolo ki heiki. E toe whakake a ke te. Toe whakake a ke te. Forever, no tuia reiki e. Toe whakake a ke te. O kumau puno o tangi atu ki o fofonga. Yo eiki. Iho ni mao wha ke a umai ki e whanua. Hoko mai ho lau mali e, iho mau pule anga. O whakamoui, a tonga kotoa. Hau pea tukulolo ki a te ia. Hau pe. Wa i holoto. E tu i o e nau nau. I he eiki ko ho tau tu i ko ho tau fua mo ui. Whakamu he o tua e ke te toi whai ha mea. Kau ki kai fie kai a fe unga i sia si. Ke tari tari en ahima. Koe tari. Ke wheu ina whai mai whai whikau whisi a ne awhi. Kaho. Koe hai me e whai. Ke toi ahima ia ia e ki. Koe loto la vea mo ma fes fes. Koe whakake. Wakai hei kai te tae toka. Kai ai ha whare, kai ai ha siat, kai ai ha whamiri. O mo fesi he awe o tua. Kai ai ha ponua, kai ai ha pureanga. E tukuloro i hono ao. E hupia e si hopa. E ha erea e si hopa. Kai whare koi. Koe whakake a ke te. Koe whakake a Io eiki koe maulotu ia. Koe whakake a ke te. Koe
te tau lotu. Ka tuku pe moa ke whakaongo atu. Ki hataha he whiawhi koe ni. Ai mea tuku he iki hoku loto whikau aki pe mo tau koe ni. Koe tau koe ni e whai he otuai mea maalunga au pito. E whai he otuai e mea makehe he tau koe ni. E Ngaue lau maari e maonionia he revolo ke. O tui koe uhinga ia kwe mau ke aroaka e tau tui i ha revolo kuke. E whai he otua e mea make. Ka koe ni e whakatokanga ki he sia si. Tauhi holoto ke atata. Hei kai whaka e whihi otua moha toi taha kehe i holoto. Hei kai keha aitori, hei kai keha whare, hei kai keha kā, hei kai keha koloa. He mea ko ia ko siova toko tā. He koe otua whaa. Pea kui kai tene hoi fua ke toi shea nau ko ia. Pea moha taha kehe. Te taua pepe koe ha e ria holotu he tau koe ni. Whanongo mai. O whaamu o tua ke ne whakahaha. Hono ngeia. Mo hono mālohi. Ia te koe o tukulolo ki te. Nā kusea ke kau whaiwhikau e mea e ua. Koe tau koe ni koe tau e divine connection. E hanga he o tua koneki koe moha taha. Pea koe taha koe ia. Tene koneki koe moe mea o ke lotu ki ai moe mea koe o ke whekumi kia. Koe tau koe ni. E whai he o tua e tāpua ki lahi kia te ki nau tolu tō tau ia te ia. Nau tolu ko tō pia ku tō tau he o tua ma ko tau lahi ho tatari. Koe tau ene utu tau whakalau maari koe tau e utu tau whakamateri e. O kai koe whakalau maari e pe e utu he tau koe ni. E uraki utu ai whakamateri e he whakalau maari. Koe tau ene utu tau. Ke tatari, ke lotu, ke tuiaki ki he o tua. Whawhia maari e i holo tohe e ki. Pa ke amanaki lere i ki a te ia. Tene whai e mea makehe pia maau. I he wafe waona. Koe tau lahi eni, koe na uhinga ia. Na tukua he o tua hoku lau maari e me he tau kosi koe tau ene overflow. Koe tau ene overflow. E whai he e ki e mea makehe. I ho ma ui. Pia mo whare. Mo se asio e ki. Whakaosi. Kau Ngaue, kau taki. Kau taki potu Ngaue, ngai komiti. O ko whakahoko atu kia te koe. Ai uho mo manava. Mo mafasia o loto whare koini. O tau whia maua e ki. Ke eiki i hono saione. He aho koini. Amanaki ki ai. Vete ia he pong pong ko tope. Koe tau tāpu aki. Koe tau utu tau. Koe tau utu rerei. Ki ho Ngaue, ki ho businessi. Ki ho loto whare. Maua. Na tuku he iki ho loto ane pō. Te ke lahi koe he hala tāuwha. Maua. Koe ngai mea koto koe na whanongo ki ai me he tala loto. Aki nau tolu na tala loto ane po oua tuku e mea ko ia. E ko uhinga tāpua ki ai ko he otua. Ko tāpua ki ai otua ko uhipe ko ofa ke masiva na malanga iau aneu se as homa kerika. Ko tau ofa ke masiva e mana tui ki tau tolu i loto langi. Ko tau tokoni ke tuku hausia. Te kai te ke tu e noa ko hawhitu. E otua mafi ko whamalo ki e te koe. Koe pōre taki o e pō koini. Me he toke tā, e ne kau whaiwhi kau. Kau tīkoni, kau tak pot Ngaue. O au ke kāpākā mo ve e hala. Ko eni e maui ki a te koe sihova. Toi a ahi mai. I he loto whare o e urakisas. Ko eni ai whare na ke kamatai.
Ai whakahaha ho mālohi ki ho mau whonuan. Ma ui here o pē taha po koe ni. Toi whakaake ki mauda. O se vani ti o tua, o ana ne loto si. O ana ne vai he wuki ai lotu. Hoa e ono ko doa be. Fe mau ke ilo i ho sia si ho nau tui. Ai tangi ki afia. Tāpakina ho no loto, malu i ho no loto. O ana e ha me ai puhengia, viringia ai ne amanaki ki afia. Ko rotu ke si kau whai whikau, se no kau toko ni. Eki ko rotu whakai via ki nau tolu. Ke nau focus he tau mua koe. Koe tau lahi en. Koe tau lerei en. Koe tau whakaofo en. Te ke whakahai ai o tua ki hokakai pe moe whonuani. O kei ta tau be a Fiona ane a honi pe be heo tangata. O ko degree he wafa o Sisu Christ. E si o mata. Tau te whito ka teke nau tolu. Fuoro tau e nau mo uike heiki. Nā ke whaia he aho koe. Te ke toi whai beia he tau. Koe tau lahi e ni koe tau mahu inga ini. Whaamu ho sea si ke whakamanatu e tau ni he whakawhetai be moi whakamalo. He kui kaiko ki mau tolu koe a Fiona. Is all your doings. Koe Ngaue ko to bea e Fiona. Ka iaha whaingata ia. Iaha taha aku vai whakasino. Iaha taha aku hane fia makehe. O tua he fiafi koe ni. Whawhetau laki i he loto whare koe. Tāpakina ki nau tolu ko toa bea ui saione he pō koe ni. Ke mau situa, ke mau whoki atu ki api moi amanaki rere. Koe whina ngalo ia o ho a fio. Ke a fio he lotonga ho kakai. Do it again. Do it again. Se kau whai whikau bea mei wawau pe whepe whetu unau iai. Eiki do it again. Kai gaha whetu e si, kai gaha whetu e masiva, kai gaha whetu e whaingata. Kai iai pe a Fiona malama ai mea kotoa pe. Pani mawahi wake tāpuki na nau ngahi loto, oi nau ngahi mo ui, eiki mau whamalo ki te koe he whiawhikaini. Mau kei mau whainga maaria ke mau whanonga ki re ofa e Fiona. Patuange ho re o eiki ke toronga ia ho mau ngahi loto, oi mau ngahi mo ui, tāpuki na ho sia si. Whakafoki peke hawa le rei mo langlangi, ia kraisi suku koe ho mau whamo ui e meni. Tawak mua pas whamalo ki he eiki, malo o pito ke tāpuki na ki mutolo he eiki, e meni. Let's sing it together.